với là Foreign Contribution Regulation Act Amendment Bill sáng nay xong ni paruk Lohna Kawngzawh local zong te lele và na lang per ali so Krishna min chipai kapuk chawa Council of Churches in Mizoram CCM min kalolo macheo kan program te kan kaudan tu te minofia te turin Reverend Dr. Dal mga haunar CCMA kan General Secretary lo somang Wala Kawngzawh tu rahian mun ni katangin Kawngzawh Lohna ini sarkot traffic point natangin Kawngzawh penga bana pa hol kota kan omanga setiang pakin sikul piko natangin group tangin anon zo penga bana pa hol kota kanin tok ko mga suta chuan program toite kan bang anga tin aw na yan aw dan tu injiti phok angai dona chumi aw na amin foi tu chuan Reverend Dr. K lal chuan noma ATC aron pe dona kan lom le mai kan program te atang puin hei helaya mi chak kan puang anga kan foi tu chairman ni Reverend Dr. H Vanal Ruata Chan Mari Presbyterian ko than diel tu pastor ni tin tu soi to ya omanga chu Reverend Dalom thanga Wesleyan Methodist Church of Mizoram anianga trong trai hun khat turin Reverend Lalro Tuang adan ngon EFCI ani dona chumi program toite choi la kan manganga ti chuan kom kan yo bang do na ni chairman min foi hang sila ole ni te sa bangin helai sa a re ta khat din khai ta mom do na với hi ở đâu muốn khát puin lung rualin in rừng nền ta lâu cũng khó mà này thì hi thì mà sẽ tay lên với hiền buổi nó xiêm tu ra lâu câu kan đi lâu vắt thế là hiền in huat na thế dar tu mà lâu câu po kan đi lâu vắt tu te mo musit te mo tu te mo đi riêng tu ra lâu câu po kan đi lâu vắt Fcra sorry kalau kan soi le thena Fcra chungcha dan thar siam tum me ahia ini soi le tur nei garin thia chu ka ngai dan kan soi le thena chu thena hian buar siam lo kong kan zo hian ngai dan le soi le kan nei ri ti kan nan te don ania thena hian Fcra ro polo poi mo tak ram polo tana chan pui da lo lu thi achor tangkai tu bitam tak India lama kan oma Christian te chau ngelo po hian kan chor em lain India ram hian mi ten ro lo po thi chui chu kal pui me lain he kan pui na hi thil lo mok tak ni ma se eng mo lamat lai tan khan ngai mo na alo om ta hi pui kan ti chu mi kal se la chuan Fcra dan te po hi siam an lo tuma chung zinga chuan atom lama hian tu poi mo tak mai an da te hi nakina kan tu soi tu ten min lar tiap tiang tu ranga ila tu ti thil ha om tak Christian ani kan ni na tanga kan do ve tu ni khiak na nei voi a hian kan lo kal khom ani mi so te hi kal khom he thil ti vak vak peng chen chi kan ni lova voi a hian ngoi le thil kan ti to hi chu kan apoi mo le ni nam dang ang kan ni lova trong le aw vak vak chi kan ni lova amara tu kan kal khom to hi chu apoi mo le ni ti hi सरकार तो पोहे में लोग क्या कुछ से कंदूल ले नहीं इसमें तुम रोलिंग ओ कंचुआ बेगा कंड्रामी कंधमाया कंड्राम दाने फाइ पोई कंजाए एमा कंड्राम दाने रम फाइ तो दान हियान कंचों चाने सा एम चीना कोले तुरी कंदी वेवाइन दाने रोले ना इन अयिना जोम तेही कंजोमिन ताहियान kami nom em china tu mai ro chuan kan kal zia tur kan lai tuin fit pur ngai le kan khia elai hian remna apoya siam lo Kawngzawh peaceful rally kan nei do na ni hi kan khia kan khan kan ta lang un ni le tu na chuan thu sei turin reven dal lom thanga ani hi CCM kan executive member ani ani hi West Methodist Church Mizoram right to ani tu lo somam วันนี้ Kawngzawh ตัวรายยันมุ่นนี่กระชังอิน Kawngzawh ตัวรายยัน มุ่นนี่ 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 Kawng
Queen Kawngzawh tur local ko kan khoi tu zau tak tak te Fcra munau du tak tak te le Kawngzawh tur local ko zong zong te Zubain kanal pai so Fcra mingin chibai kapu kachu Wina kan Kawngzawh hi Fcra Amendment Bill 2026 du Lohna lan ti tur local kan nia Harum thoda kello trong trai này nó Kawngzawh tur local kan di ti hi famous atlang ila India ram hi kan mangaya India ram dan pui kai foi na poi kan sa mani tuna hian Fcra Amendment Bill sani som di pro hi sarkar chuan central sarkar chuan lang tlang le verify transparency and accountability taka foreign fund hi man ani thina tura kana siam thattum niin ani suya amai ro chu achung thu te kan zir chian chuan social NGO te ta na chalu tam tak om niin kan sia ani chu wangin Fcra Amendment Bill san som hi parukhi ani ang hi chuan om chia kan ngai lo ani wena hian kan sarkar malak na du khop lo awanga Kawngzawh tur kan ni lo ga sarkar le political party sang sang te malak na po fakum kan ti tak zet ani niru thariya sani som paru lai dali khan kan chief minister zau tak pula duanga provin ren da tola mangaya CCM secretary le MKH secretary ni me tania oka Union Home Minister Amit Shah zau tak kan zumuwa joint memorandum kan thelu tani Home Minister Memorandum sondana lomom kan ilea kan thuthen point rukzi nga pakhat Fcra hi sarkari na kan sel sak emo mi in voluntary kan sel ti po asset in su sak na dan hi retrospective effect om lo bang ani lo bang ti ni lo ti ama kan lo de ani zia ka aba zo kan sa nei parawais appointing te zia ka min cha nei ti ama chu chu kan lo ngai cha ne ani Fcra mga kan sum don dan kopi kan Home Minister hian min lo pe poka chu chu sang ni som ni pat ni le ni thu ma hianin India rama ko si ni le sang khala janga le so pala ko si ni le sang khala janga so pala sang ni som ni pat ni le ni thu ma Ramang foreign to pui na sum hi kan huwa chuta tan ko sang thum zaruk som thum pa ni le pui som ni pasari hi Christian tan kan don te ani ti ni pe ya 16.88% vel ani chuan sang hi som hi pali sang hi som hi panga a he ko sang thum zasari le som ni pariat le pui som hi panga Christian tan kan dong ve ya Indian pu pia foreign fund kan don acha za somriat pathum le somruk pariat hi chu sa khodang te le pol dang te don ani ya Christian te za so par vel kan do ve ani kan don pu pu chu cross sing ni le sa ni le zakwa somruk pathum le pol som ni par ani ti kha a copy kan Home Minister min lo pe ya chu chu kan pol ra na ni ti kha kan soi long du ko kai Wina kan lo pun khawang chan chu Fcra Amendment Bill 2026 siam thap ani long chuan India ram dan siam tu te parliament member ten an ro velna pass lo turin kan phut tlat ani siam chatura kan du te hi tuna kim chang chuan soi ngai na along lo soi tu tam taka ba ngi ko soi lo mayanga India ram hi Fcra banga Christian telecall dang te point Fesel na chung changa te Rekei chom dol na te zir na chung chang ate chan kai takin hole tu te ta na chat na tura kan kan lukmang to chi na hen te hi ti thei to lo tura dan khir khiat lu tuk ne ni pui zal na ra de na anga ngai thei
Fcra amendment bill sang hi som di parukhi cha kan pilo tak zetani chuga Mizoram ko chan chau delo India ram Christian ko chan sang point andulo zia sarkar hina thena chu zia chuan le na chuan paila Catholic Bishop Conference of India CBCI te na kalen Christian ten same culture and same culture andu na ho minister hina khen to ani when I hear Fcra amendment bill do Lohna Kawngzawh hi tharum tho tur local kan dek ba Fcra amendment bill sang is something paroki ni pui te chan vo en tuk la na te dik na te zalen na te chep tura dan siam hi kan du lo ba ans dan siam re hi ni pui te zalen na le dik na chan vo hu hala asiam tura ni ti kan ngai ta na dit lak tani so bangin Fcra amendment bill sang is something paroki siam chat ani lo chuan pas lo turin India sarkar le parliament member te kan ngen tak zet ani pathian in India ram malso se pathian in Mizoram malso se alo me motor pe tambok sia alo ri ben chen pok ne o ki han ti san te kha kan ti lo cha o ma men o te thiam don nia kan du lo chu kan chiang tho du chiang fa lo te ha hi lo han kong so chan ne te po ha lo ti te kha on thia nu na hian India rama Christian te na kan lo chang ka pui em foreign kan pui hi to zo chuan BJP sarkar hian ngai mo ma ti to dang te zo license te kan se saka chu zinga chuan he hospital te na hu cham in te dak di dam do in pa ka stu ti sang kan ko poni a license halo to chuan ati to blua khan kha building le kha property kha designated authority tia aruk takhian designated authority hi tu te ni kan phesi lawa khalai ka kan hau thon tak chuni chumi kuda chuan anu vai chuan kan hospital te kan school te kan home ti sang te abi takin kan Roman Catholic unau tan phei chuan he ti chanu sa takani to na kan lau tho ru ve ni chu hi a ti tang ni lo nan buna hian sen sa so ka le panamena an ngai to le huna ini chuan kan do da ni ti mi lo khia sak turin kan du na kan nan ti ve ani a thian thua kan hu chuan ti kan nguna na ani a amosa chuan ti hian kan mu a ni ma sila ro le na hi chu mi ani na luang sila se ha chu mi kan ngai lo ani luang ro se ti kai na na ani le sila kan ni kan ti to na nga tong chai na dang tu na hin ro sa ma chu mi so chuan kan kal dan tu te kan a na te po kan ai hian kan han practice ve thot nga chu mi lo chuan aw sual te po kha la oma fe ta kan kal chan te kan ti te to re ni tu na tong chai to ren ko be na ro ko ta ngon lo so maไปเลยประเทศนี้นะกันตรงใจโดนะอารมณ์บุญเกเรนจานเราเที่ยวพุยไม่มีเชียงนี้ประเทศนี้นะเราตรงใจอย่างลัลปากันประเทศในเรื่องวานเราเรตูซึ่งน้องเบอร์กันฟักเจชาตูเจตรังอินอิมีเจตรงใจนะง่ายขาอีช่างถิ่นก็ว่าวันนี้เฮียนกันตรงใจนะมินช่างเจมินเฟียตังอิน Fcra ไกช่วยดานเฟลเลน่าอมอวางินคริสเตียนโกทั้งปาร์มิตตีต่อพิลโลอมตัวช่วงเทวังชวนรำรงบอลนะอติชวนอปนิติโปกันเฟียดูนาเฮียนจูอายชาโลโซจู Fcra ดานเสียมชัดนะบิลทาร์ปุลุตูรินไอ้มุงเมกันเลยลัลปาเฮดานฮีคริสเตียนเตตานชาโลตีกันเรียกันดูเรานะลันตีรินเฮมิโซรัมสุรการเลโกรันรวยตูเตโปรัมโรเรลตูเตเฮนะอันสุขเข็นตัวนี้ไว้นะเฮียนมีเตกันดูเรานะลันตีรินเฮลายาเฮียนกันโลกัลโคมาลัลปา
ram ro re la thua chuan mi hring da na chuan ti thei kan nei tlem le ni chu wang chuan ilama kan lo hoya nangin ro min rel sakang che he rama hian ro rel na dik tui angin luang se kan dua chumi tan chuan malpa kan du lo na kan lan ti ri man ruwa min man sakang che hoi nai ni te kan lo kal khom hian ko han ho zinga in pum khat na te tho ho na tha te thing chuak sela kan dua kan thil ti tur tin re nga hian malpa buai na le har sat na om lo turin min om puyang che kan thil ti zong zong hi ro puin puan chuan na lo ni theinan rim puya min pom sakang che heng hi không ai mình sản tâm tu cần là phải số Christa mingin cần đi lệ Amen. Fcra Amendment Bill hi an yang ang hian om chia kan mai lo kan ti leang Fcra Amendment Bill hi an yang ang hian om chia kan mai lo aring le mai kha ai ring khan kan la au the ni ador le chuan sa kho zalen na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi tha kan ti lo sa kho zalen na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi kan ti anga mi puin tha kan ti lo kan ti ang tuna kan aw le ang sa kho zalen na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi tha kan ti lo sa kho zalen na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi tha kan ti lo ador lea chuan bungrua assets into sak theina dan thar siam hi kan ti anga sud le ro se kan ti ang bungrua assets into sak theina dan thar siam hi sud le ro se ai ringin bungrua assets into sak theina dan thar siam hi sud le ro se oh tuna abula tangin voi khat kan out of vekang Fcra Amendment Bill hi an yang ang hian om chia kan ngai lo sa kho zalen na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi tha kan ti lo bungrua in chu sak the na dan thar siam hi sud le ro se ole traffic ti boy lo zonga kalikanan tum potanga boy siam lo zonga rally ni wangin amaro chu kan lo ti khotlai do lekani point kan traffic lam ho tu terminal thetiam selangin ti hian motor hi han che selangin pakal pherole so lai
Fcra Amendment Bill hi an yang ang hian Kawngzawh kan lai lo sa khosalen na dan kan nei lai Kawngzawh ma dan siam hi kan kilo ruwa asdom nan chimlama kalte aron thin ma kan nga chungin voi khat aw lem o Fcra Amendment Bill hi an yang ang hian Kawngzawh kan lai lo sa khosalen na dan kan nei lai Kawngzawh ma dan siam hi kan kilo sa khosalen na dan kan nei lai bung ruwa in chu sak the na dan thar siam hi su le ro se bung ruwa in chu sak the na dan thar siam hi su le ro se Pathian mi ama wanga local khom zong te kanal pai su Krista mingin chibai kan bu ka chu
Pathian thu thiang lim ilongai khateang FSC bungruk sang som le pani thu sang hi longai thang u FSC bungruk sang som pani kan buan te hiti sa le chi sen an ni silo lao na tele thu nei na tele he thim chunga khovel ro rel tu tele van muna te tharau sual ho omte an ni zo ke Pathian ma ko ni lo trong chai u Walalpa kan Pathian he khovela kanon sungin irong kan bol thina ram zauna turin kan thiamang angin kan thok thin amaro su sual setanan chu chuminti bala tum thin ani kan buan te hiti sale thiseran di lo ti kan khia chu wang chuan lalpa nang van Pathian engkim ti thei kan aw che hoina hian kan hlena rin puang che Walalpa herama hian ithil ti thenaron lan tirla choi moi no mang che kanal pa Isu Krista min kan dilat che amen ole kutam tak soya kun lak sei kan tum lovanga soita kan khan kan program han ro manante anti zung zunganga heti za kan local khoma hetiang kan theng to hian kan tum ahlem to Pathian in min mua khovel in min muni ti riat to chu wang chuan kan program duan sangin kan kalanga tuna hian Council of Churches in Mizoram kan president Reverend Dr. R. Laldiak liana thu soi turin lo somang u when a local Kawngzawh de sibai kalobu cheu India Sarkar chuan Fcra amendment bill hi diktak langtlang ram hin na turata na man na turata ani in Christian te tin zona siam ani lo ti in soi ma se redan mun ta kan en hian achunga hian dan la tak Christian te le minorities te kan o nge na tu dan a omani chung ang dan langsa zual tlem te chu lo enta ilangin pakhat na chuanin bungrua asset and property min chu sak theina da ta hian omani Fcra license ti to pe bo ti thar ani lo chuan kan bungrua foreign fund le kan tual chung suma kan le kan sak endinan school hospital building motor ambulances te chuk sak thei na dan hi wena hian kan du lo ma chu ba ka chuan he dan hi man chan ani atangin ni mai lovin kum tam tak kalta a kan thil nei le kan thil lo ti to te po chu sak thei na retrospective effect ani dona wangin he bill hi kan du lo ani chapter 3a a hianin dan thar leo anon zia lu a oma chu thu nei to be designated authority turin aron zia ka he designated authority hian thu anei hle tona code phal na le hriat puina tel lo poin ko san le NGO te bungrua le ram te ko chu sakin a hal thei don ani chuba ka ko san le NGO license sing ni chuang alo cancel sakto te thil nei te bungrua te ram le sum a hen sak zong sum te po he designated authority kuta hian da ani dor wangin an him lova chan vik theina aumbok ani in foreign fund hi sa khodana in le tina pantur ani lo ti ani ya he adik reng nimasra he dan hi mansual thei tak ani dona in chuba ka chuanin kan rombol na tam tak chan pui na le chom dol na education kal thang te healthcare kal thang te relief kal thang te a kan rombol na kan thok me teng te hi chutiang a sa khodana in le tina nan mang tia min pu mo a min o clear da turin fing tak le rem the tak le thiam takin he dan hi siam ani bokani tin chuba ka chuanin he dan hian kan constitution akala
กัน Constitution Article 300A กันเอ็นชวนมิดินเนนะบุงรัวในเลกอลเทนดานบินเปอะเฮบิลทาริยันจูอักลทัตวางินอินเดียดานปุยโบเชียนเสียงตัดอเดียวางินเฮกันโตตาลอันนี้เฮดานฮีอบิกินคริสเตียนเต็นกันตัวเลดอนบิลทารีมันอารมณ์ดีชวนอินเดียมานำเล็กสาคุเลมโซ minorities เต NGO ทั้งเต็นฮาร์สันอันเมนโลกันโตดอนตัวน่า FCRA license ในส่งจีงา 12% เจ้าฮีคริสเตียนเตตานิมาเซนะforeign fund 80% ฮีคริสเตียนเตกุตาอมเลเอ็นกอลอันนี้วางินจุงส่งจูคริสเตียนเตกุตาอมอันนี้วางินนัสตะกินกันตัวตนอันนี้เวลาเย็นลลปามีโลกุมคอมเตอูไบเบิลกันเอ็นชวนดานิเอลเลอัชยันเต็นมิเลมจิบายบุกเฟกตูร์ติจูโซมดูลวินอันโดดาลัดลลขินลุงอันโลดิดังลำตัวเอสเทริเลจุดฟ้าเตปูขานลลทุเบกโดดาลินทุเบกทาร์อันโลชวตีร์โตอันนี้ค่ะอเมริกาละมานาคานอเมริกาพาสตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เลอัชยันเต็นวอชิงตันคอปุยาอเมริกาละมาซิวิลไรท์เอาเทนตูรินกงโซโรปุยอันโลไว้พอตามีหน่วยนี่เลสิงาอันกัลโคมาจูมเตทิลที่บางจวนอเมริกาละมาซิวิลไรท์อันโลอมพาตาอันนี้เวน่ามีปุยเฮดิซาโลกัลคอมทินลุงมุนขัดปูอะโลกัลคอมเทียนFCRA Amendment Bill สังดีสมนีเล็กปรุดูลงนักกันลันตีเล็กกันดูดานะเฮลันป้ากันปะเทียนเฮียนมินเสียปุยเงียยังดีกระริงอันนี้มิโซรามาชิปุยนักตักโลเทงตูร์กันจงใจนะวางลัลปันกันรำมินเฮลดีเตค่ะไว้นาเฮียนเฮชวกทาร์เลอังอูเจโอสัฟตันอดีไงนเรงกันเชลอิลำกันโลหอยไหมอันนี้ฮีอติอังเลมีเอาและกันช้างอันเจเตียมินเตียมตูกันปะเทียนละมากันจงใจจวนมินช้างไงดอนอันนี้ลับปาจูฟักินน้ำรอเซ Today I stand here on behalf of the Council of Churches in Mizoram and all the people who have gathered together here. I strongly appeal to the central government and the concerned authority not to pass the FCRA Amendment Bill 2026 because this bill will adversely affect the minorities, NGOs, churches, and the unity of the people as a whole. For our message is simple. I kindly request the elected representatives of the people of India to protect our constitutional values of justice, liberty, equality, and secularism. Thank you. Hello, man. กันประธานจีนสยังคานวานปะเทียนกันเอาชวนมานาโปที่ปุ๋ยเลยรัวปุ๋ยที่ดังลำเทตูข้านตูนาโปนาทบเทตีกันเพียสู้วางินตูนาเฮียนโปรแกรมเอาโลกโลนางปะเทียนกันอาหวังกันจงใจรัวหลังกันหันกินร้อนคอมาหัวจมเดียวอันนี้นักสุงินกันสบายนดูสู้กันอมด่านจะโปกันที่ดังลำพอนี่ไม่เทชิงที่ดูเตโมบ้านพระปะเทียนเอาดูกันอมพอินจุดเตียงชวนปะเทียนแน่น่ะทิลตีเทนรอนติลังตูรินอันนี้เต้นเนน่ะอันปวนสัวละลีสัวคริสต์ให้ละนีติอโลลันเทนตูรินตัวน่ะเห็นกันจงใจรัวละงะตินดานเสียมตัวเตโปมีสัวเละอันเชดงงวตะสัวลวินอีสัวคริสต์ทิลตีเทนมัวฉันดำนั้นหัวเทนตูรินฉันเห็นง่ายตะกินมาไงนาเรียรูเนนกันจงใจโดนเนี่ยปะเทียนกันเอาว่าเรยตักจงใจกันเลมลวินอัตโตมในรถซูเรเวนดร.เวียลอยคานเลนมีเสียบสักโดนเนี่ยตัวนักกันสบายปะเทียนมาโอ้ดีเดี๋ยวเราจงใจ
Lapa Sunung berkan patian ro pila tiang lim mangan di chuan mi aw la chang che thil ro pila in thupi hian ngai lo te kan ti rang che ti tu kan patian voina hi mi te mang ngin ni ma kan lo kal ti salama kan ne lo tur te ma lalpa itran puina be sin ma kan lo ku ne lalpa ti sathira chuan Indian Sarkar ro pui taru real kholte adin jail bolen dan siama hian nam fuol zok te nam tlem zok le sa khotlem zok da big kan Christian te tan kan ne lo tur dan sakki tu na kan machon ne kan chung te salal pa ke nin voina kan du lo nalan tira ni sen san noi halai kan lo bun khom mai pakiti thei kan nei lo ve amaro chulpa nang kan nei chia pharkem te thom ro pui tak amalan tira ne ro puin cham tin nang ma pangani ti kan na khere voina hi mi ta mang au o hilalpa indiaram sarkar morung ging tham turin nangin mal somla thiro puile in thuk kan phiat ngai lo kan pe si phalo min mu tirla ne na chulang mata ni zia ropui de ron puang suak la lalpa imi te zinga hian rin tlak pathian ni zia fia zogin ron tir zelang che kan lalpa du tak iso Krista mingin kan dira che amen ole kan khia tangin lal ropui kan nei chuan kan zam lo tuna kan ngai ta kan khan tuna pathian phangna hlas aturin one in Christ kilo soma ai luôn sao tất bộ nâng cân tiếng cân lìn mãi xoay âm mà cân in hung hiểm na lệ sân đâm tay phẳng ra sai lần lô bụi cân này áp ba bay na chủ cân in hung hiểm na bụi bụi để khiến hoa lâu mà bay na râu bụi cũng nghe biết đâu thế lâu bụi cân này xóa hai sân nan để to kỳ trong sáng để truy màu sân che ba y là mình ba ngày bên phố mình khát thầm ai lo và mình đến sân ai lo khó may đã tốt lo mình nắng nhìn mình trở lên chỉ thật là sai lần lâu bụi cân này áp ba bay na chủ tận in hung hiểm na của bụi để khiến hoa lâu mà bay na lâu bụi cũng nghe biết đâu thế là lâu bụi cân này xóa
chân thầy lo thi lệ xem một kén nên ngắm lo cần ta đã và ba lan đủ cho ba ngày in mình lo in lo ông mai mình chân thầy lo thi lệ xem một kén nên ngắm lo cần ta đã và ba lan đủ cho ba ngày mình có Phật khả sai lâu bụi gan này âm ma ngày na chịu cần in hùng hình na cùi để chín hoa lâu ma ngày na râu bụi từng nghe mình đâu thấy âm là lâu bụi gan này cho Phật khả sai lâu bụi gan này âm ma ngày na chịu cần in hùng hình na cùi để chín hoa lâu ma ngày na râu bụi từng nghe mình đâu thấy âm là lâu bụi gan này cho Lần phần đâu quyền là chẳng rõ xe Kong tluanin kan awa helai muna ahu howin kan lo la aw ho lo mai chu wang chuan tu na hian ahu howin konga kan kalai kan aw la kha kan aw pui le do ni Fcra amendment bill hian yang ang hian pom chia kan ngai lo kiliang Fcra amendment bill hian yang ang hian pom chia kan ngai lo sa kho zale na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi sa kan kilo sa kho zale na dan kan nei lai kal zonga dan siam hi sa kan kilo bung ruai chu sak theila dan thar siam hi su le rose bung rua in chu sak theila dan thar siam hi su le rose Oke, pada tuan aksuan, top lam kalau naik do nanga, dilangin lom tu soy nale, report peturing kan som hal mana yang Reverend Dr. Reverend Dr. Al Mangaya, sisi amakan General Secretary tahi mani loka Home Minister Muin Anzukala, suta Anzukala Anhudan le anin piak dan te poso report lente an petel selangin. Din lom soy hal turin lo somang Reverend Dr. Al Mangaya Wana yan ang masabihin in Java in Council of Churches in Mizoram Aizawl lom tu kasoy minron Huaihawtin sa ang ate po soy la kanta ke kanitsungin kan lom ema in kotha kan mamoa alum hi chu ti dan omaro su kan lau te ba kan di la pathian point un tatak mai min pe lom chu soi sun jom je pokilangi vote of thanks soi tu ra rat kan ya amaro chu kal ta lok kan MKC IO in CCMIO le kan sarkar ayo kan utupa per Chief Minister Obin Delia joint memorandum thelu turin kan zukala parliament session ne lai ni hun po ne ya khop maya amai ro chu niru laya dali le chan ve session an zo do na chu mi lai chu appointment in siam sa ani chuan Parliament House pindan pakata kan loma ngara an bante le chuan kan ani muta ta chuan to zongin an soila anin puacha na sale min lo lom na sa ti maya sarkar million san ko poi mo tak central sarkar kwa
hậu tụ lộc khá bị sổn đón này anh lộc thua đàn lắm thiếm dọn na đàn lắm dọn na qua trang mấy thầy tụ chỉ răng khá anh lộc in rem chút mày à thì chuan anh hanin còn ta đến cái nhìn mingin in huta chu tilpe mingin kan han lam về thiệt thia chu zot chu mi zo chuan memorandum kan la na ti chuan an no tu pa perin an soi thia adota kan an soi be le a tiam chuan hun kan banga kan ngai poi mo tam tak zinga seizure of assets and properties thì hung roa in chu sak thei na dan kha dang soi na man om bak lo wa min kha per kha ka soi langa ani chuan trong ka in ti to hun kal to mi chu chu tiang in kan zu khoi khan nam ti in trong ka in bin tiama zia kin om lem lo wa atak hung tu gal om lo wa ma ngai ala ni boka tin kan fiat theo poni mai theye parliament se sala chuan ngai to tari lo om takani ngai to tu committee poi mo an dan so aniange chu poni sila tu poin ngai to ton sila tu na kan dan ngai mo hi chu an khoi tu ren tho wa ne tu na than po ye vain pai over ma sila ke ngai dan chuan sang hi so ma an amen to kha akhir mà trong cầm đằng trong thì mấy lâu chưa hắn sát thâu vào chưa anh man dễ chọn cần tuân thấu đòn cho vào nghe thì Kawngzawh hia là cần đủ lòng nên lần tiền puin cái gì số tiền chọn cần cho tiền cổ mà long ta kinh cần lâu hồ này anh thì chọn lòng thú soi này anh chung xong thầm mấy là cái soi mày anh thì cái lão không mày mà sao bây giờ cho nên những Kawngzawh đó hiện phật na ngay anh phật lâu cho nên anh quên vô sei là thầy lâu rất là cho vàng nghe chút yang lama tu này tu district magistrate engineer là phiệt của IAS chung à cần lòng em mà cần lama thằng in thằng em ngay thằng in Kawngzawh phật na nên lâu về chung à lòng tu cần soi tin CCM member cầu thần tên trong na sa de lama abikin Mizoram sinot chum thu deu alian deu berpon ni pokan an chan lam dan chu soi tu tam ma se ka soi vek lo nge kan ne tiam thau tu ra ngai la tin ko ran pol dang po MKC te an ron tel vek yo ving ka sia tin chu ta chuan hei ko ran pol dang 7 day Roman Catholic UPC le pol dang zong kha sớm là cần thuần phết cả cần tuốt làm phết cả hết tiền chụp cả trần ruộng hùng hiểu là về thì in ni bồi để rồi trôi mà chung à cần lót cọp máy đến one in Christ thì chun bắt chăng kholai giải turin cả hàng sớm anh em Isakara anh in bèn là cần lót cọp máy anh ô tê thà in bát thiên phật kỹ tát tan tỳ kha bát thiên in mal sớm cần ring cần lót cần sẽ thế in political party sang po yan ziak point ziak lo point phone point min lo support le ti hi an ron ti lom boka tum zet su kan ban tang tlang em ti tu ani political party sang te sunga lo tu kan so yani tin an kal khom chuan an hui hai tu vil tu asar kan yang hi alo tul ve chi na chop chil de bin khadla ko san KGP ritual KGP le za ko KGP te kanan ngem sota nin put takin ti tu ran han ti yan sab te in do ting takin kan ti thaya an chunga kan lo mani kin etia trong rin na PS te hi kan ma mo Kawngzawh na mun ni kan ne wang le elaya ti tu ran ya wangin cái này thì lúc trước cái tiêm ổn xí là thì in active sound thế cái bằng nghề na anh nên cái tiền gián ảo nó tu nên lo bớt sai chung cái lo mà tin có bùi là tin tăng trong cái bùi này mình Kawngzawh tu phía rồi in
pe a men ron zom tu te an loma chung te po chu kan lom tu in theng ani chung tua a mi mala tong trai na in alo dil ngar lom boka chung jong song te chung a chuan lom tu kan sei ko kani in police department te hi etiam Kawngzawh a chuan an poi mo le an ni pui na in engma poi na le a san na lomin kan ti thei gi a big traffic duty te chunga lom tu kan soya tin au ruang kha le lama ti char ngai wangin au tu ri o ron thadeu te pu deu te ngai ve a mina jong ti chi ni lawa khata au ruang tu te kha au ruang froi tu te kha an ming ka soi thel lo mai na lom tu kan sei ta se ta ni tin etiang hian kan han trăng ho mek lai hian state danga po kan thom fia in abikin NEICC Northeast India Christian Council te poi min phu pui zia le min troi ho min thom na tu ziak me bin anun thon bok ani wana hian katiang khan soi tu tam tak an hom zel theyanga soi om tak soi lo mai theya kan ti fel lo lai po hom nge yanga kan claim sia pe ni CCM tu pali chau kan ne han chen ngai na yom mang lo wa min chan pui na sa zom chu soi na tu mai om rumang ti kan ring chung ti om tak ti lo te soi om tak soi lo te alo om mani poin sia ring tla ka ni don lo wa ngin min thei min sak lau bula kan lom ko bang ke chuan he dia kal khom ta ka chuan press statement an ti kan kal khoma tu te mazong han sia ka han chia hi ti thin ani le poka sa trongin han sia ka kan sia langa we the people of Mizoram gathered together here today express our wish that every citizen of our country enjoys his or her fundamental rights enshrined in the Constitution of India, and that whoever does the refusal work of the Fcra Amendment Bill 2026 should rectify the sections, especially seizure of assets and designated authority, so that the bill may do justice to every section of our Indian society. In Kawngzawh, hello, Zia, what I mean from Pulo to Mayang Tita kan Lao, they were say, Katiang Khan, kan Zavaya, kan O, Tui Kong Natu, and it too. Amen. Hello, Mome. Hey, malam na kanti don khan press conference te kan an neya kan media ni tenen hil kan soi hoba kan hala na te le Fcra amendment bill sung changa kan din na te kan soi pe a tin chu mi nuwa chuan Kawngzawh hi Huaihawtin kan tuma chu te po chuan a theyang angin min kan tran pui don ne kan tram tlang don ne kan tia media ni te point min tran pui awangin kan lom he a tin voi theng point he min lut sakani ti kan hiata wangin media chunga polom thu kan soi ani le kan program nu ber kan lo mangdon tawanga ring tu kal khom kan ni wangin mal som nain kan in khom hi kan ti nanga a thei kan dinganga reverend Joseph Koma chawza mal som na min ti turin some ram luang tak min pe rong bol na ro pui tak mai chuan nun na chan tin tra hil te min siam tu kan pathian chu pakinom ro se Persia ham te mga Babylon nem tu kan pathian ngai chuan voina hian Kawngzawh ramzau na nga ti dal tu du lova ring tu lo pung khom zong ne na hian aram chu tharinul khengse ro se duna hian pa pathian mangai te afapal laliswa Krista mangai te atharau thiang lim om pui na le kai suai na dong tak chu
hetilaya Kawngzawh lo pung khop le ram tinarin na wanga kan chungwa om ta zong he na chuan tuna tang yan chatuan tata he na lom zero se amen. Amen.